U obraćanju arhijerejima, okupljenima i narodu, patrijarh Porfirije je rekao da je najvažniji razlog koji je sve sabrao u Pećkoj patrijaršiji proslava pokrova Svete Bogorodice. Pozvao je Srbe i Albance i sve koji žive na Kosovu i Metohiji da čuvaju jedni druge i da zajedno grade mir. Prvo pomirenje, praštanje i mir sa onima koji su nam najbliži, sa onim koji nam je prvi sused, mir kao jedina mogućnost opstanka i naše i njihove dece. Sa ovoga mesta svetoga poručujemo i Srbima i Albancima i svima koji žive na ovim prostorima. Nađimo uz Božju pomoć u sebi snagu, prepoznajmo Boga i čuvajmo jedni druge, jer želja za mirom saglasna je sa osnovnim načelima naše vere. Zbog tog mira i služimo svetu liturgiju, istakao je patrijarh, i da to od nas očekuju i naši preci, jer je Pećki tron najbliži presto Bogu koji je naš narod sagradio. I zato je Pećka patrijaršija naša najvažnija i najsigurnija kuća. Pećki patrijarsi, čak i onda kada su usled teških istorijskih okolnosti bili daleko od ovoga trona, duše njihove i misli njihove, čitavo njihovo biće, bili su vezani za ovaj tron, za srpski pravoslavni Jerusalim. U drevni sveti tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha srpskih uveli su ga najstariji arhijereji, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije. 57. poglavaru Srpske pravoslavne crkve mitropoliti su uručili simbole patrijarha, panagiju, zatim žezal, odnosno štap i svečanu odeždu zelenu mandiju.
U povoljnim godinama za kukuruz na poljoprivrednom gazdinstvu Crveni istorije kažu da postižu dobre prinose kod te žitarice i preko 7 tona po jutru, ali ove agronomske godine to nije slučaj. Nedostatak padavina učinio je svoje, te su prinosi umanjeni i pored primenjenih svih agrotehničkih mera. Koji prosječan prinos očekujete na vašim parcelama kukuruza? Pa očekujem 3 tone do 3,5 tone po jutru. Mislim da bi moglo da bude. Sad vidjet ćemo, izgledalo je to nekako sve lepo dok je bilo zeleno i taj klip imao veličinu. Međutim, to posle kod gledanja, to što smo pratio, taj klip se smanjio, zrno je plitko. Milan Ranković, poljoprivrednik iz sela Ljuljaci, navodi da je ove godine usled suše manji prinosi kod silažnog kukuruza i da je slabiji kvalitet silaže za ishranu stoke. Godina je bila sušna, prouzrokovala je loš kvalitet posle za silažu i evo izborili smo se da ostavimo nešto od te silaže. Gledajući rezultate prinosa kukuruza po reonima, uočava se veliki raspon u ostvarenim prinosima, kaže dr. Goran Bekavac, stručnjak za kukuruz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, i pojašnjava. Oni lokaliteti koji su imali malo sportske sreće pa su dobili neku kišu tamo negde sredinom jula ili krajem jula meseca, oni beleže neke rezultate, red veličina 6, 7 pa čak i 8 tona po hektaru. Međutim, na nekim lokalitetima kao što je recimo Kikinda, kreću se od negde 300-400 kg do 2 tone po hektaru. Ono što smo pričali i ranije, koja bi to mogla da bude prosečna proizvodnja za ovu godinu, ja se nadam da ćemo dobaciti do negde 3,5 tone. Svaki rezultat koji će nas dovesti do 3,5 tone po hektaru u proseku za celu Srbiju bio bi zadovoljavajući rezultat ove godine. A visok potencijal rodnosti gajenih hibrida kukuruza postiže se u povoljnim agroekološkim uslovima i u uslovima adekvatne primjene agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza kao ratarske biljne vrste. Umetnička košnica, stecište nekih od najznačajnijih umetničkih imena i kolekcija, Galerija Matice Srpske, danas je proslavila svoj dan osnivanja. Obeležavanje ovog značajnog jubileja započeto je prošle nedelje izložbom Uroša Predića i nastavljeno danas svečanom sednicom. Danas, na dan kada je doneta odluka o osnivanju Muzeuma Matice Srpske u Pešti 1847. godine, priređujemo svečanu sednicu na kojoj će biti pre svega govori o istorijatu, o delatnosti, o onome što je postignuto u proteklih 25 godina od prethodnog jubileja, ali isto tako će biti dodeljene zahvalnice, medalje i plakete svima onima koji su doprineli radu naše ustanove u proteklom periodu. Prilike sad da se podsjetimo da je Matica Srpska od samog početka, bar je ja tako doživljavam i shvatam, a mislim i mnogi drugi koji znaju istoriju ustanove, bila je jedan strateški pogon za razvoj strateških poduhvata u našoj kulturi. Depoi Galerije Matice Srpske čuvaju više od 7000 dela koja svedoče o istorijskoj važnosti ne samo srpske kulture i umetnosti, nego i o promenama kroz koje smo prolazili kao narod, a njen dosadašnji bogati legat nastavit će da se razvija, proširuje i čuva naše nasleđe, dok će spoj tradicije i inovacije odrediti njeno novo poglavlje.